ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤ ꯐꯣꯡꯕ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ IAMꯒꯤ ꯀꯦꯗꯔꯅ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ ꯂꯧꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ NIAꯅ ꯃꯔꯩ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ PSꯅ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯕ ꯀꯦꯁ FIR number 8 close to 2018 under section 302 354 IPC 15 16 18 20 Unlawful Activist Prevention Act ngasidagi na sahi ani henbagi mamang February 12 2018 nungthin pung ahunga makhairom tarakpada Kangpokpi police station dagi sumnatagi kilometer mari khaktamal lapnana NH to Paringi awanglom da leiba Sangobung khulgi lambigi mapan amada innocent IAMgi keder singni chingnaba singna mihathina hatoklaga thamlakiba akoijam nonganba sahi nipu mihaki case National Investigation Agency NIA da lokhatuna investigation Chathanaba Manipur Laingak Tagi Pauba Iba Siron Piduna Haikiba Lerabasu Ngasi Pauba Agency Asina Thodowasigi case Lokhalak Tabada NIA na Thodowasigi Matang the Maray Toduna Leraba Habagi Wang Turakli Thodowasigi Lekitraba Kojam Nongan Masing May PS Ki Manung Saliba Kwakatil Awang Konjeng Lekai Dagini Manipur ki civil pilot ama urambata natana Manipur Laingak ki minister uramba Lekitraba Akoijam Langamgi Masanupani Hairi Sangobong Khulgi Mapamama da NH to Paring the Mahaki Pibam Sola Bahaksang Leramadagi Kangpokpi police station case FIR number 8 close to Lisingani Kunga Humdo under section 302 34 IPC register Toduna Lokotki case Asi Matamdugi Kangpokpi PSK officer in charge Inspector KH Suning Kumana complainant Uerga Suomotu the Lokotki Hari High Court Manipur gi sitting amasung former MP MLA singi mathakta lokhatpa case MLA taruk amasung ex MLA mari gi mathakta criminal casing lady habagi report amuka supli khalagle leiba sigi sitting amasung former MP MLA singi mathakta karam casing register tawduna lokhatpa yabagi amasung leirabadi casing adugi present status na karino haina hanglapga loinana panduna Leiba casing yaurabadi madugi wayal sing athu matamda Sathan view haiduna Supreme Court of India da chai khargi mamangda file tawrukiba petition amma khanarba matungda apex court asina leiba sigi state singda leiba high court singda su pokta piraktuna makhoi gi state singda sitting former MP MLA singi mathakta lokatpa casing leibra amasung leirabadi athuba wayal Sathanaba casing adugi masingi matungina special court power linkhanaba khangalakpadagi High Court of Manipur gi makhadasu Manipuri oina court ani linkhatki Supreme Court ki order matungina High Court of Manipur gi miyeng makhada khanaba court ani linkhalakhi basi apex court asina pirakpa direction gi matungina High Court of Manipur na PLI number 38 of Lisingani kun lokhat tunam Masigi wayan chatarpi matungina linkhan khibani hai PIL asida respondent sing oribana Manipur Laingak ki motion secretary home secretary closed law DGP director of prosecution forensic science laboratory close Pangai gi director CBI gi head of branch close ACB Imphal amasung NIA gi Imphal branch ki SP ni hai Bitai sing free movement yahangadabani amasung flight ki atongman tahangadabani hadan khongjang changsin kre Manipur da thokpa hana sunabagi irang na maram moidana maitai sing bu chayani hena national highway singda chathok chasin tawbada athingba thamlakli basi athu matamda chatpa yahangadabani amasung highway da free movement yadriba phawba mitai singna flight tongbagi mamal hantangadabani haina ngasi Ima Kathel amadi High Court of Manipur ki mamang da yamnaba nupi singna khongjang changsin kre hairi Wangoi gi khaidem da Imphal turen torban kaibadagi mayang Imphal
lambi phaunadre स्टेट की तोान तोान मफम मारू तुरें की हौरफम लेपना चूखीब नोंग मरम ममांग चाई 2019 की मे थाद इम्फाल तुरें की तोरबान सिंगया इम्फाल की तोान तोान मफम अनी अहम कायदुना इचाव की अवाब मायोंग हनख्रब मतुंग हंदक अमुक नुमित खरनी चूखीब नोंग वांगोई फाउदुना चेलिब तुरेल असि हानसु लैराई कायदुना इचाव मायोंगनखीब खादे मपाद खंगौदना लैराई कायदुना इसिंग चंसिलकपदगी युम चामरोम इसिंग थुमजिनख्रे अदुगा लौ साटप हौरलब परि चामरोमसु इसिंग मनुंगदा लैख्रे मसिगी मथक्ता nga amasung yen nganugi farm singsu isingna thungjinbadagi amang ata chauna mayong hankhre hairi Governor Nation First Address 75 campaign hodokre Governor ek ke bala ngarang mahaki Rajbhavan gi Darbar Hall da Visit Bharat Visit Manipur gi miyeng makhada Nation First Address 75 campaign hodokre campaign ase Manipur wama to wina sakhot hanaba amasung digital empowerment pinanamgi damak swasthya nari sections परिवार अभियान की पांदम दा होदोपनी हाइरे सिंगी दिसक सिंदगी खुजु खुलाई क्या मरुम फागले पुलिस डीजीपी नंगसी थोरप चेरोल मदा होकिब नुमित खानी द पुलिस एआर आर्मी अमसुंग सीआरपीएफ सिंगना सिंगी डिस्ट्रिक्ट खरदा थी हुंबगी थबक चथबदा खुजु खुलाई क्या मरुम फागले हाइरे एंग्लो मणिपुर वार मणिपुर कन्नब लामफम द थवाई कटखरब सिंगदा लांगबन हैथा लैथा तंख्रे कुमजा लिसिंग मगसानिपाल मणिपुद्राग माथोइदा थोकिब मणिपुर की निंग तंब कननबगि तम ब्रिटिश का सोकनखिब अकनब लामफम द थवाइना पोंथा पीक्रबा अथौब सिंगी मफम द लांगबन हैथा लैथा तंख्रे थौरमसी जस्टिस कमिटी ऑन एंग्लो मणिपुर वार लिसिंग मसानिपाल मणिपुद्राग माथोइना चै खुदिंगी पांगथोरपगुम ngasisu khongjonggi tengol lampak ta pangthoktuno british ki makutagi manipur gi ning tamba kanaba lampham da thawai kat kharba athauba singi mafam da haitha laitha tamkhibani hari rims ta rani wala lekhidabagi thodu yaning de angang unanaba rims ki gaini ward tha sikitara gambanga de emit tawkhibi laifapam ningol goti mayum ongbirani wala kunthra ga taru mapuroiba ji robin chandrana ngarang ayu angan badal lekhidaba thodo asi maram chadi mahpu angang unanaba unabada chenaba mari leinaba authority amadi doctor sing mapunchi chupagi oina makhoi gi simpham-dagi lokthokpiro haina nambol apunba nupi luki joint secretary wayangbam suni na phungdokre corruption asumagi mayo lebhanba IAS amadi MCS officer singi thawong khutak-tagi lepiyo desa Manipur की माइरोय लाख कया की पुनसिबा सुम लंबी द लमजिंग बिनब लैरिबा इरमदम सिगी IAS अमदी MCS ऑफिसर सिंगना असुम तौबगी महुत्ता मिसंग संग अमदी करप्शन ना असुमगी मायोन लेबन मगी थावों सिंग खुदक्तगी लेपियु लेबाग मियाम की थाजब माहन बिगनु हाइना डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स एलायंस ओ मणिपुर देशांग की सेक्रेटरी जनरल एन थोइथोइबगी चिरोल अमना फोंदोरकली मखा ताबा पाउ पिजरी इरम द मुमालिम द चौखट पलम द मम ओहनगे हारबदी पाइ पु सिंगना थमलंबा अफब वाखलोन सिंगी लिगलम तुंगिंदुना चौखट प खुनाय अमा सेंगत कदबनी हाइना कसिंग एसीगी एमएलए मयांग लमब्रामे सोना फुंदोखरे गुरु एकादमी कसिंग न सिंदुना कसिंग वारी साबल लेकाय बामोन परेंग द लेबा श्री श्री गौरचंद्र मानदब त ngarang पांगथोकी ब कसिंग द लेरंबा संकीर्तन की तोंगान तोंगान बा लम सिंग द मियांग की थगल तौरंबा ओजा गुरु सिंगी मफम द लई Hei lei katuna guru sadanjali gi thoram da athoiba mithunglen gi waron pirduna mahang phungdokhibani MLN makha tarduna hai khunai sigi hojik orakli ba phibam sida afaba wakhalon haibasi athoiba lanni lal sibu ai khona hai singna miyam gi damak kana ba hiram da sijina ba mathau tai landam sigi hai thoi singdoi ba ipai pu singna thambiram ba afaba wakhalon singi liglam sing Tina ba amadi kudung inaba kaksinda Gurukul Academy ama linkhalambasi sauthokchaningai ni masibu hena sakot handuna ipai pu singi hai singlaba kaya miyam da unaba honaminasi haiki Thauram sida scholar Naurem Chandramani na Thaurama pu kaksing haya secondary school ki principal Naurem Nomita amasung Axis Bank ki retired cluster head Naurem Parvatana khanaba mithunglen sing oikhi Thauramgi manung sana academy asi mahiroi singna pung cholom amadi nupa basak utkhi
ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ꯫ ꯐꯣꯛꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯁꯤꯗ ꯆꯨꯈꯤꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯔꯕꯁꯤꯡꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯄꯤꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯍꯜꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯐꯣꯛꯁꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯔꯕꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯞꯀꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯐꯪꯍꯟꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯈꯤꯗꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯎꯃꯪ ꯀꯣꯛꯊꯣꯛꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯇꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯉꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 18ꯒꯤ ILP ꯒꯦꯖꯦꯠꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯃꯨꯠꯊꯠꯂꯦ꯫ ꯍꯧꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯐꯣꯡꯕ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2022ꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 18ꯒꯤ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯥꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒꯤ ꯒꯦꯖꯦꯠꯅ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯨꯠꯊꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯎꯃꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯁꯥꯄꯝꯆꯥ ꯖꯥꯗꯨꯃꯅꯤꯒꯤ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ MLAꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯁꯦꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦ꯫ ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗꯒꯤ ꯏꯔꯦꯡꯕꯟ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯇꯦꯛꯆꯝ ꯇꯥꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯔꯣꯗ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯔꯛ ꯌꯣꯖꯅꯥ PMGSYꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯁꯦꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯗꯅ MLA ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛꯇꯃꯛ ꯁꯦꯝꯂꯨꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ SCꯒꯤ MLA ꯃꯌꯥꯡꯂꯝꯕꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ SCꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯂꯧꯔꯨꯡꯕꯝ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯦꯕꯔ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯗꯨꯅ ꯁꯪꯒꯥꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ 22ꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ꯫ US ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ 22ꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟ, ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ, ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ US ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤन ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ USꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯤꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ US ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯄꯤꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯁꯨꯡꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤन ꯇꯧꯕꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯕꯍꯥꯃꯥꯁ, ꯕꯦꯂꯤꯖ, ꯕꯣꯂꯤꯚꯤꯌꯥ, ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ, ꯀꯂꯝꯕꯤꯌꯥ, ꯀꯣꯁꯇꯥ ꯔꯤꯀꯥ, ꯗꯣꯃꯤꯅꯤꯀꯥꯟ ꯔꯤꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ, इक्वेडोर, इल साल्वाडोर, गुटेमाला, हाइटी, हिंदुरास, जमाइका, लाओस, मेक्सिको, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा अमसुंग वेनेजुएलासु याउरी हाइखी। हाइरिबा लेबाकसिंग असिना USदा कांगलोनगी वांगमदा ड्रग्सिंग पुसिलक्तुना लेबा अदुगी मियामदा अचौबा सिंगनबा अमा ओहेनबता नतना लेबा अमदगी सेमिलोनदसु खुदोंचादबा कया पीरी हाइना डोनाल्ड ट्रम्पना US कॉन्फ्रेंस थमकी। थाईलैंड पुलिसना कंबोडियागी खोंजलोइसिंग टियर गैस कापतुना तंखाइखरे। चयेनदुना लेरिबा ngamkhai saruksinda कंबोडियागी मियामना खोंजंग चंगसिलकपदगी थाईलैंड पुलिसना टियर गैस अमसुंग रबर बुलेटसिंग कापतुना तंखाइखरे हाइना थाईलैंड अमसुंग कंबोडियागी मरक्तगी फोंदोरली। हौकिबा जुलाइदा लेबानिगी मरक्ता नुमित मंगानी चुपना खुद थोकनरबा मतुंगदा सीज फया थमनदुना लाखरबा मतुंगदा इनौ नौना लंगी चयेनबगी अनौब इरांग अमुक लाखिबनी। सानबगी पाउ DC चांदेन ट्रॉफी डायमोल YCना जाफो YC माइथिबा पिरमनगा चैंपियन ओइबा ngamkhre। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन DSA चांदेन सिंदुन डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा हौजिक चथरिबा DC चांदेल ट्रॉफी फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग 2025 ngasi loisinkhibga loinena loisinba numitta sanakhiba फाइनल मैच दा दामजोल YC ना जाफो YC माइथिबा पिरमनगा विनर ओइबा ngamkhre हाइरि। सीनियर योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 मणिपुर की सानरोय 10 हेन सरुक यारुगदौरी। चही असिगी अक्टोबर 9 हौरगा 12 फाउबा कर्नाटका की माइसोर पांथोकदौरिबा योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया की गोल्डन जुबली थौरंगा मरी लेनना 50रक सुबा सेना नेशनल योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 मणिपुर की नेशनल अमदी स्टेट की थाकता मेडल लबा योगा सानरोय 10 हेन सरुक यारगदौरी हाइना मणिपुर स्टेट योगा एसोसिएशन की प्रेसिडेंट निंगथौ खोंजम तोंबिराजना फोंदोखरे। सिगा लोइनना लोइजरे
ngasi phongba huyala pauje dagi khomjin jaba maroi pausing punakpu amuk hana khurumjari